नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आयला नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चंद्रपुरांत भौशीक प्रचार सभेत घेतलो वांटो. झारखंड विधानसभेच्या पयल्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां 33 सुवातां खातीर जातलें मतदान. भारतीय स्टेट बँकेच्या फोंडे शाखेन डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट कार्यावळीचें आयोजन. निवृत्तीधारकांनी घेतलो लाभ. एनटीएच्या वतीन घेता त्यो सगळ्यो परीक्षा पारदर्शी जावचे खातीर समितीची शिफारस घेतली मानून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्या माहिती. कार्तिकी एकादशी निमतान पंढरपुरांत पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर भाविकांची व्हड गर्दी. विभागीय आयुक्तांनी केली शासकीय महापूजा. आता खबरो विस्तारान. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आता नेट आयला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे मुखेल फुडारी प्रचार आखाड्यात आसात. महाराष्ट्रात वेंचणूक प्रचार सभा, रोड शो, रॅली ह्या सारख्या माध्यमांतल्यान मतदारां मेरेन पावोवपाचो यत्न फुडारी करीत आसात. भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चंद्रपुरांत चिमूर रोड हांगा भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. महाराष्ट्राच्या उदरगती खातीर महायुती सरकार सत्तेर येवप गरजेचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, विकास की डबल रफ्तार. आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है. महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए. अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा. झारखंड विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर प्रचार लेगीत नेटान सुरू आसा. भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज धनबाद शारांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. तांणी आपल्या उलोवपांत काँग्रेस पक्षा आड खर टिका केली. देशाच्या उदरगती खातीर भाजपा सरकार येवप गरजेचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं. आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं. हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर उनकी जमीन कब्जाते हैं. मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो. एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी अचलपूर मतदारसंघा खातीर आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. केंद्रातले मोदी सरकार तळागाळातल्या लोकांच्या उदरगती खातीर वावुरता अशें सांगून भाजपा उमेदवाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन केलें. झारखंड विधानसभेच्या वेंचणुकेतले पयल्या पांवड्यावेले मतदान फाल्यां जातले. ते खातीर आवश्यक प्रक्रिया पुराय जाल्या. सुरक्षे खातीर खर उपाय येवजण्यो केल्यात. ह्या पांवड्यार 33 सुवातां खातीर मतदान जातलें. दुसऱ्या पांवड्याचेर 38 सुवातां खातीर ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक मतदान जावपाचें आसा.
मतांची मेजणी 23 नोव्हेंबराक जातली. वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांत आदर्श आचारसंहितेच्या काळाक झारखंडातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत 179 कोटी रुपया परस अधिक बेकायदा सामग्री आणि रोख रक्कम जप्त केल्या अशी माहिती झारखंडचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी के रविकुमार हांणी दिल्या. आचारसंहितेच्या उल्लंघना खातीर 54 FIR दाखल केल्यात अशें लेगीत तांणी सांगलें. सत्ते खातीर अनैसर्गिक युती करत उद्धव ठाकरे हांणी शिवसेना आणि धनुष्यबाण काँग्रेसीच्या दावणीक बांदिल्लो असो आरोप महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी केला. काल सांजे जालना शारांत महायुतीचे उमेदवार अर्जुन खोतकार हांच्या प्रचार सभेत ते उलयताले. फटीचे उलोवप आनी नेटान उलोवप ही काँग्रेस आनी महाविकास आघाडीची संस्कृती आशिल्ल्याचो घणाघाती आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. बाळासाहेबांची विचारधारा सोडली. बाळासाहेबांना नको होतं ते तुम्ही केलं. हे काँग्रेस माझी काँग्रेस होऊ देणार नाही, आता माझं दुकान बंद करेन असं बाळासाहेब म्हणाले. त्या काँग्रेस बरोबर तुम्ही गेले, काय मिळवलं? सत्तेसाठी खुर्चीसाठी आज अनैसर्गिक युती तुम्ही केली. आपला नैसर्गिक मित्र भारतीय जनता पक्ष शिवसेना, लोकांनी मॅन्डेट दिलं होतं शिवसेना भाजप युतीला. सरकार कुणाचं व्हायला पाहिजे होतं? शिवसेना भाजपचं. तुम्ही केलं काय? आणि मग शिवसेनेचं खच्चीकरण होऊ लागलं, शिवसैनिकांचं खच्चीकरण होऊ लागलं, शिवसैनिक जेलात जाऊ लागले. धनुष्यबाण आणि शिवसेना तुम्ही काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. हे कसं मुकाट आम्ही सहन करणार? देशान शेतकार विरोधी धोरण आपणायल्ल्या कारणान शेतकार पुरायपणान नानापट जावपाची वेळ आयल्या असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे मुखेली शरद पवार हांणी केला. दोडाईचा हांगा आयोजित केल्ल्या महाआघाडी उमेदवाराच्या प्रचार सभेत ते उलयताले. देशान आणि राज्यान शेतकार अडचणीत आसात, लाडक्यो बहिणी लेगीत असुरक्षीत आसात. देशान UPA सरकार असताना शेती मंत्री पदाच्या आपल्या कार्यकाळात शेतकारांक 71,000 कोटी रुपयाची रीण माफी करून थाकाय दिल्ली हाचो उगडा शरद पवार हांणी ह्या उलोवपांत केलो. भाजपा सरकारान शेतकारांच्या आड भूमिका घेतिल्ल्यान शेतमालकांक योग्य मोल मेळना, उदका पुरवणे खातीर यत्न जायनात, शेती पूरक उद्देग नात, हाका लागून शेतकार रसादळाक पावला अशें तांणी म्हळें. लाडकी बहीण येवजणेक आपलो विरोध ना अशें स्पश्ट करून राज्यान बायलांचे जावपी अत्याचारांचे प्रमाण वाडला हे खातीर हुस्को उक्तायलो. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबर. काँग्रेस पक्षान बोगस कागदपत्रां दाखोवन भाजपा सरकार आणि मंत्री हांची बदनामी करची न्हय, सरकारी नोकरेच्या आमिशाक बळी पडिल्ल्या आणि ते खातीर पयशे घेतिल्ले लोकांची पुलीस अदीक चौकशी करता. मात काँग्रेस फुडाऱ्यांनी बेताल वक्तव्यां करून लोकांत गैरसमज पातळपाचो न्हय अशें भाजपाचे प्रवक्ते यतीश नायक हांणी म्हळां. पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केल्ल्या आरोपाचें खंडन केलें.
या पत्रकार परिषदेक पक्षाचे फुडारी गिरीश उसकैकर हेवूय हजर आशिल्ले. पयलीं जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा हा विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोंयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप हे सारकें न्ही. The government is very serious in going to the root of this case. All complaints are being investigated. Accused are being arrested after FIRs are being registered. पोरणे गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीच्या 17व्या भौशीक प्रदर्शन सुवाळ्या खातीर नेटान तयारी सुरू आसा. ह्या जाग्यार कसलोच अनुचित प्रकार घडचो न्हय हे खातीर गोंयांनी तयारी केल्या अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. सोमाराक पोरणे गोंय चर्च वाठाराक ताणें भेट दिवन सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कुडीचे दर्शन आनी राज्यांत जावपी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव या दोनूय सुवाळ्या खातीर 1,500 पुलिसांची व्यवस्था केल्या अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 18 नोव्हेंबराक चर्च वाठाराक भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतले अशें लेगीत आलोक कुमार हांणी प्रसार माध्यमांक सांगलें. आज एक्सपोजिशन के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए एक रिव्यू मीटिंग वहीं ओल्ड गोवा वेन्यू पे हम लोगों ने किया था. ऐसे जब भी गैदरिंग होती है तो दो चीज़ों का ज़्यादा जो एक इश्यू होता है ये कि एक तो कोई ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट्स जिनकी तरफ से कोई ना कोई इसमें मिसचीफ करने की संभावना हो सकती है. इसलिए एंटी टेररिस्ट पॉइंट से किस तरह से हम पूरे वेन्यू को और वहाँ आने वाले लोगों को सेफ रख सके वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा हुई. जो स्मूथ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किस तरीके से होता है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, साथ में जो लोग पार्किंग से लेके वेन्यू तक आने का जो एक की व्यवस्था है वो अच्छी हो, बैरिकेडिंग हो, चैनलाइजिंग हो और पीए सिस्टम का इंतजाम हो. जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसका भी रिव्यू किया गया कि कितने कैमरे होंगे, किस तरीके से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी. 1200 प्लस फोर्स जो है वहाँ पे हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं. इसके पहले भी एक्सपोजिशन और इफ्फी को एक साथ हैंडल किया है. इसके आगे क्रिसमस न्यू ईयर का भी जब एक क्राउड बढ़ता है तो उसको हम लोग साथ में हैंडल कर रहे हैं. भारतीय स्टेट बँकेच्या फोंडे शाखेन आयज डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळीक पेन्शन आनी पेन्शनर्स वेलफेअर खात्याचे अंडर सेक्रेटरी दीपक गुप्ता, UIDAIचे उपसंचालक अमर भंडगे, RBOचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष कुमार, SBI फोंडे शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक अमित प्रकाश आनी RBO दक्षिण गोंयच्यो मुखेल व्यवस्थापक संगीता शर्मा हजर आशिल्ल्यो. दीपक गुप्ता हांणी पेन्शन आनी पेन्शनधारी लोकांक उपेगी थारपी 2 ॲपां विशीं म्हायती दिवन प्रात्यक्षिकां करून दाखयली. तशेंच लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांक जापो लेगीत दिल्यो. दीपक गुप्ता हांणी ह्या राष्ट्रव्यापी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहिमे विशीं अदीक म्हायती दिली. We are here to promote awareness about this digital life certificate campaign. During month of November, life certificate is to be submitted by the pensioners in their respective banks. So make this process hassle-free and to promote ease of living in their life. And the government has launched this Jeevan Pramaan. It gives you a very easy experience in submitting your life certificate. You need not come to the bank. There could be age factor. You could be residing at a very distant place. You could be married, or due to some illness, you may not be able to visit bank and your pension stops. To avoid that, this app has been launched, and within seconds you can submit your life certificate. You just download this app, Aadhaar, Face ID and Jeevan Pramaan app. When you submit your details, you become an operator, and you can submit your certificate, and you can submit the certificate of your neighbors, your friends.
भारतीय स्टेट बँकेच्या फोंडे फांट्याचे मुखेल व्यवस्थापक अमित प्रकाश हांणी निवृत्तीधारक आणि तांचे खातीर बँकेन उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांची माहिती दिली. ये बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि ये प्रोसेस में जो पेंशनर हैं जो बड़ी संख्या पोंडा ब्रांच में हर दिन आ रहे हैं, लगभग 100 से ऊपर के लगभग हम लोग डिजिटल लाइट सर्टिफिकेट कर रहे हैं और इसमें जो हमारे पेंशनर को अनुभूति हो रही है वो बहुत ही अच्छा है. लोगों को ये महसूस हो रहा है कि कैसे रियल टाइम बेसिस पे जो पेंशनर का लाइट सर्टिफिकेट है वो तुरंत ही मिनिस्ट्री को रिपोर्ट हो जाता है. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ब्रांच को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया और हम लोग पूरी शिद्दत के साथ इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं. अभी तक हमें कोई भी परेशानी इसमें नहीं आई. पहले जो प्रोसेस टाइम था वो थोड़ा लंबा था, अभी ये प्रोसेस टाइम रियल टाइम बेसिस पे हो गया. मतलब इनका अगर पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू कैप्चर किया जाता है तो इमीडिएटली मिनिस्ट्री को जीवन प्रमाण जो इनका ऐप है उसके थ्रू इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और कस्टमर को तुरंत एक मैसेज आता है प्रमाण आईडी के द्वारा, जिसका खुद वो त्वरित रूप से उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं उनके लिंक पे क्लिक करके. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट कार्यावळीच्या राष्ट्रव्यापी मोहिमेखाला फोंड्या आयोजित केल्ल्या कार्यावळीचो आपणाक बरो लाभ जाला अशी माहिती येवजणेचे लाभार्थी उर्मिला पावसकार आणि एंथोनी डिकोस्टा हांणी ह्या कार्यावळी उपरांत दिली. थँक यू गव्हर्मेंट फॉर मेकिंग दीस म्हणजे हे करपाक आमकां हेल्प केला हे करपाक हेजल फ्री हे करपाक हेल्प केला आनी स्टेट बँकेचे हांव थँक्यू म्हणटा. फॉर्म भरले बरोबर नंबर मेळ्ळो आनी रोखडेच म्हाजें काम जालें अशें म्हणजे खूब वेळ रावचें पडलें ना. लायक टू थँक द पेन्शन एंड वेलफेयर department for making this app of registering the life certificate online, and it's going to help us a lot because we don't have to come to the bank and fill the form all the time, and it is also helpful in a way that I can also help my fellow senior citizen if necessary to fill up the form and guide him, and so that we don't have to come to the bank over and over again to sign up and fill up and wait in the queue and waste time as a senior citizen. पोणे गोयच्या एला ICAR फार्मान 13 ते 15 नोव्हेंबर मजगती इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ऑयल सीड्स अँड फायबर क्रॉप ह्या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केला. ह्या विशयावेल्या अदमास 250 तज्ञ प्रतिनिधी तातूंत वांटेकार जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या परिशदे विशीं आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेन आयोजकांच्या वतीन डॉ. सोमवीर हांणी अदीक म्हायती दिली. ह्या कार्यावळीक कापूस संशोधन केंद्र नागपूरचे डॉ. YG प्रसाद हेवूय हजर आशिल्ले. International conference is for 3 days from 13th to 15th November. Dr. B.R. Kamboj, the Vice Chancellor of Haryana Agriculture University, he will be the chief guest, and Dr. YG Prasad, the Director of CICR Nagpur, he will preside over. Around 250 delegates from different parts of the country engaged in different aspects of cotton, oilseed and fiber crops are likely to participate. The main objective of this conference or symposia is that we have to bring the cotton family all together, those whose students, particularly young scientists, they are working, and they from the senior scientists or the eminent scientists of their respective fields, they exchange their views and they modify their research projects according to their suggestions also. सोलास म्हळ्यार सरफेस ओशन लोअर एटमॉस्फियर स्टडी आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाच्या 20व्या वर्सुकी सुवाळ्याचे आयोजन 10 ते 14 नोव्हेंबर मजगती दोनापावलच्या NIO संकुलान जाता. त्या निमतान डॉ. क्रिस्टा मारांडिनो हांचे प्लॅनरी टॉक सेशन, डिस्कशन सेशन, पोस्टर सेशन आणि नेटवर्किंग इव्हेंट अशा माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जाली. समुद्र विज्ञान आणि ओशनोग्राफी हे विशीं तज्ञ ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतात. डॉ. क्रिस्टा मारांडिनो, प्रोफेसर विलियम मिलर आणि NIOचे संचालक सुनील कुमार हांणी ह्या चर्चेनी वांटो घेतलो. Population is increasing, you need a lot of food. So how to do that? We need fertilizers. So all these things are adding CO2 to the atmosphere, and that is everything related to our human being, which disturbing the system. I think it's also interesting to make the point that it's not only the CO2, it's also gases like methane and N2O, and we study all of those things and how they interact between ocean and atmosphere.
as far as our organization, we don't fund science. So what we do is draw together the international community and identify these things that need further research, need further attention. Their human impacts, just the basic science that is involved. And so we try to frame up the pressing questions, and then it's up to every one of the scientists to go to their national countries and get the money to go out and study these things. I mean, पणजेंतल्या मेनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत गोवा लायव्हलीहूड फोरम आनी ट्वीट फाउंडेशन तशेंच NISD हांच्या जोड पालवान ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी खातीर तांच्या हक्काची जागृताय दिवपा हेतान खासा कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती खातीर आशिल्ले कायदे, तांचे हक्क आनी अधिकार हे विशीं ह्या कार्यशाळेंत म्हायती दिली. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या वळखपत्रा खातीर तशेंच तांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार वळखपत्र ह्या सारखे दस्तावेज तयार करपाची म्हायती ह्या कार्यशाळेंत दिली. मुंबयच्यो पूर्वी जाधव हांणी ह्या कार्यशाळेचो बरो लाभ जातलो अशें सांगलें. आज जो ये हम प्रोग्राम, एक वनडे का प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो है अवेयरनेस अबाउट ट्रांसजेंडर्स और उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. तो जैसे हम बात करते हैं कि पोर्टल पे TG कार्ड बनाना है, ID कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है या पैन कार्ड बनाना है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ज़रूरी है और इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाया जाए. जो TG कार्ड है वो अभी वैल्यूएबल है आपके गेजेट के हिसाब से. तो जैसे आप गेजेट में आपका नाम चेंज करते हो और उसके लिए आपको गेजेट करना पड़ता है नाम चेंज के लिए, उसी तरह से ये भी TG कार्ड है जो TG सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलता है. ये उसी तरीके का वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको आइडेंटिटी मिलती है कि आप ट्रांसजेंडर हो करके, और उसके तहत आपको वो TG कार्ड जो यूज़ कर उसके तहत आप जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है या ट्रांसजेंडर्स के लिए जो स्कीम्स है, जो भी स्कीम्स अवेलेबल होंगी उसका कम्युनिटी लाभ उठा सकती है, लाभ ले सकती है. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. वेवसायीक अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर जावपी परीक्षा नितळ जावच्यो हे खातीर केंद्र सरकारान डॉ. के. राधाकृष्णन हांच्या यजमानकी खाला मुखेल्या पांवड्यावेली समिती नेमिल्ली. तिचो नियाळ केंद्र सरकाराक सादर जाला. NTA वतीन जावपी सगळ्यो परीक्षा पारदर्शी जावच्यो हे खातीर समितीन केल्ल्यो शिफारशी सरकारान मानून घेतल्यात अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्या. NTA परीक्षा 0 एरर आसची हाची जतनाय घेवपाचे निर्देश सगळ्या राज्य सरकाराक दिल्या अशी माहिती मंत्री प्रधान हांणी मुखार दिली. येता त्या जानेवारी म्हयन्या सावन जावपी सगळ्या परीक्षकांक समितीच्यो शिफारसी लागू आसतल्यो अशें तांणी म्हळें. देश में जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा. उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है. NTA को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी की था. सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था. इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है.
उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। एग्जामिनेशन को, विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 0 एरर तक ले जाना भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों की दायित्व है। हम एक टीम होके हमारी देश की बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम मिलकर करेंगे। 20 नोव्हेंबरसावन गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तयारी नेटान सुरू आसा। ह्या चित्रपट महोत्सवात तरणाट्यां खातीर खूब मोठ्यो संदी उपलब्ध आसतल्यो अशें CBFCचे अध्यक्ष प्रसून जोशी हांणी सांगलें। तरणाटे कलाकार आनी तंत्रज्ञ हांकां शिकपाच्यो खूब संदी ह्या चित्रपट महोत्सवात आसतल्यो अशी गवाय तांणी दिली। प्रसून जोशी दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधी कडेन उलयताले। जब मैंने फिल्में लिखना शुरू की और गीत लिखने शुरू किए, मुझे इतना गोवा फिल्म फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था कि जो मुझे लगा था उस समय। आज ऐसा ना हो कि आज के युवा को ये ना पता हो कि एक फिल्म फेस्टिवल है जिससे वो जाकर सीख सकता है, वहाँ मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकता है, फिल्म बाजार से जाकर के देख सकता है उसको फिल्म की मार्केटिंग कैसे करनी है। ये दूरी कम करने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं और मैं जितना भी अपनी तरह से कर सकता हूं कि युवाओं पर फोकस रहे। और मुझे खुशी है कि हम 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। और हमारे जो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आपने उन्होंने अनाउंस भी किया था अभी ये IICT कि आने वाले दिनों में क्रिएटिव इंस्टीट्यूट IIT की तरह जहाँ पे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को सिखाया जाए, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर का ज्ञान मिले, वो तक अनाउंस कर चुके हैं। तो उनका कमिटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसको लेकर और मुझे लगता है कि इस वर्ष के फिल्म फेस्टिवल में आप वो चीज को परिलक्षित होते देखेंगे। कार्तिकी एकादशी निमतान पंढरपुरान भाविकांची व्हडा प्रमाणात गर्दी जाल्या। महाराष्ट्रान विधानसभा वेंचणुके खातीर आदर्श आचारसंहिता लागू आशिल्ल्या कारणान विठ्ठल रखुमाईची मुखेल शासकीय महापूजा पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार हांणी फांतोडे 3 वरांचेर केली। लातूर जिल्ह्यातल्या बाबूराव सगर या मानाच्या मानकरी दाम्पत्याक विठ्ठलाची पूजा करपाचो मान मेळ्ळो। विठ्ठल मंदिर समितीचे वतीन वेंचणूक आचारसंहितेक पाळो दिवन शासकीय महापूजेचो सुवाळो जालो। कार्तिकी एकादशी निमतान देवळांत फुलांची आकर्षक सजावट आणि विद्युत रोषणाई लेगीत केल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्या। उण्यांत उणें तापमान 23.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आयला नेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चंद्रपुरान भौशीक प्रचार सभेत घेतलो वांटो। झारखंड विधानसभेच्या पहिल्या पावंड्यावेले मतदान फाल्यां 33 सुवातां खातीर जातलें मतदान। भारतीय स्टेट बँकेच्या पुणे शाखेन डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट कार्यावळीचे आयोजन निवृत्तीधारकांनी घेतलो लाभ। NTA वतीन घेता त्यो सगळ्यो परीक्षा पारदर्शी जावचे खातीर समितीची शिफारस घेतली मानून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्या माहिती। कार्तिकी एकादशी निमतान पंढरपुरान पांडुरंगाच्या दर्शना खातीर भाविकांची व्हड गर्दी। विभागीय आयुक्तांनी केली शासकीय महापूजा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।
मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है।